Panaykuna waqmanta tupayunchis kay sumaq p'unchaypi. Kay qanchis yachachiytan qhawarisunchis Jesus yayaq kutimunanmanta. Qallarinanchispaq taytanchimanta mañaruqsunchis. Ancha munasqa taytayku. Sutiyki yupaychasqa kachun. Kay kutimunayki p'unchay chayamushanña. Nuqaykuq vidaykuta papa alchayuyta munayku hinallataq qan alchayuwayku papa. Chayatan mañarukuyku. Ancha munakuq Santo Jesucristo poñanay sutimpe. Amén. Ay nakachun taytay. Qué maravilla, ¿no? Jesús yayaq kutimunanmanta. Tapukuy kashan. Ima promesatan Jesús saqin. Nispa, ¿no? Ima promesatan Jesús saqin. Chaypinin haqay. San Juan Chunkatawayuq t'aqaynimpi huqmanta kinsaman chikunpi hinatarimaron. Jesús me nirqan, ama sunquykichispi muspayaychischu. Diospi iñiychis, ñuqapipas iñillaychistaq. Yayaypa wasinpiqa, ashka wasikunan kashan. Mana chayhina kaqtinqa, niykichis manñan karaqan. Chaynaqa risaqmi. Kankunapaq wasita wasichimusaq. Rispaymi kankunapaq wasita wakichimusaq. Kutimuspataq kankunata apakapusaykichis. Ay sumaqta rimanriki. Ima promesatan Jesús saqiwanchis noqanchisma kanman noqama. Kutimusaqmi waqmanta. Aynatanin. Kutimusaqmi waqmanta. Iñiychis. Ishkay tapukuy kashillantaq kaypi. Imaynata kutimunqa Jesús. Chay Evangelio San Mateo ishkay chunka tawayuq t'aqayninpi 15 chunka ch'ikunpi aynata riman santa qillqa. Imanaqtinmi runaq churinta hanaq pachamanta hamushaqta rikunqaku. Chaymi kay pachapi llapa runakuna khuyayta waqaykunqaku. Runaq churintan rikunqaku hatun atiywan lliwllikaywan phuyupi hamushaqta. Imaynatan kutimunqa Jesús hatun atiywan lliwllikaywan munay hatun hamuywan pay kutimunqa waqmanta. 15 tapukuy kashan. Hayk'an rikunqa kutimusqanta. Jesuspaq kutimusqanta pikunan rikunqaku nispa rishan kaypi. Kay tukukuy libro Apocalipsis nisqapi huq t'aqayninpi qanchis ch'ikunpi hinatariman. Qhawariychis nispanin. Qhawariychis. Ñawiykichista kichariychis. Phuyupin Cristo hamushan. Llapa runan payta rikunqa. Llapa runa. Maykunapiraqmi tiyashanku. May suyukunamanta llapan suyukunamantan payta rikunqaku. Turpuspa k'iriqninkunapas rikunqan. Hinaspan kay pacha lliw ayllukuna payta rikuspa waqaykunqaku ari ay nakachun. Amén. Llapa runan payta rikunqa. Llapa runa. Chaymanta tapurikuy kashallantaq kay tawa tapukuy. Imaman pay kutimunqa. Kay Jesus yaya imaman kutimunqa. Imaman hamunqa. Kay ishkay kutita. Nispa kaypi nin Mateo chunka suqtayuq t'aqayninpi ishkay chunka qanchisniyuq chikunpi hinatariman. Runaq churinqa angelninku apiwanmi yayampa hatunchasqan hamunqa. Hinaspan sapankaman ruwasqanman hina pagapunqa. Imaman pay kutimunqa.
sapankaman ruasqanman hina pagapunqa. Llank'asqanchisma hina, ruasqanchisma hina, taytanchis pagayapusan. Chaymanta niyantaq kay phishqatapukuy. Imatan wañuqkuna ruwanqaku nispa. Kay huk Tesalonicenses tawat aqaypi chunka kinsayuq ch'ikunpi hasta chunka suqtayuq ch'ikunpi rimarin may sumaqta. Hinaspa chaypi nin aman qankunaqa llakikunkichishchu mana iñiniyuq hinakunaqa nispa kaypi nin kikin Señor punin kamachikuq kunkanwan arcangelpa kunkanwan Diospa trompetanwan tokasqawan hina hanaq pachamanta uraykamunqa. Hinan Cristopi iñiq wañukapuqkunaqa ñawpaqta kawsarinpun qaku. Cristopi iñiq wañuqkunan ñawpaqta kawsarinpun qaku. Sayarimunqaku kay hallp'achu mayuchu may desiertopichu wañuranku ima animalkunachu mikhuranku paykuna kutichimuspa chaypi sayarinqaku. May sumaq kay kashanil wayqipanaykuna. Chaymanta nishallantaq kay suqta tapukuy. Paypi iñiqkuna mayta rinqaku, mayta risunchis, mayta rinqaku paypi iñiqkuna. Kay may sumaq huk Tesalonicenses tawat aqayninpi chunka qanchisniyuq ch'ikunpi hinata rimarun. Chaymantataq ñuqanchispas kay pachapi kawsashaqkuna paykunawan kushka phuyuq kasqanman qunqaylla huqarisqa kasunchis. Señorwan chaypi tupananchispaq Aynapin Señorwan wiñaypaq kapusunchis. Aynata nin paypi iñiqkuna mayma rinqaku qunqaylla huqarisqa kasunchis. Wañuqkuna sayarinqaku primero taqa chaypatamantataq noqanchis qunqayllamanta huqarisqa kasunchis. Chaymanta niyantaq imata ruwanay kunan imata ruwasunchis chayta yacharuspa wayqipanaykuna imata qanwan nuqawan ruwasunchis. Munanay Jesuspaq kutimunanta kay ishkay Timoteo tawata ayninpi pusaq ch'ikunpi rimashan chayta. Munanay Jesuspaq kutimunanta chaypatamanta allichakunay. Mana kasarasqaraq kasaranaykis, mana bautizasqaraq bautizakunaykis, manaraq iñishankichischu iñiy. Chayta allichakunanchis yanapanay simenta willaspa. Kay Mateo ishkay chunka tawapi chayta riman. Yanapanay simenta willaspa. Imaymana ukhupi taytanchispa simenta. Chaypatamanta kunan yuyaykukuni. Yuyaykukuni imata iñini Jesus yayaq kutimuyninpi allinchakusaq paywan wiñay kawsanaypaq. Rikichu aynata munanki nuqapish chayta munani. Kaypis sutita entonces churasunchis, sutinchis chaypi churasunchis may sumaqta. Taytanchis bendicionninta chayachimusunkichis. Taytaynata mañarusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku sutiyki yupaychasqa kachun. Taytay hamuyniki pronto nuqayku listo chaypaq preparasqa kayta munayku. Wawaykikunata chuyanchay saminchay sutimanta suti. Chayatan mañarukuyku ancha munakuq santo Jesucristo qollanayku sutinpi. Amén taytay.